Gicuku kuri uyu munsi wa kane w'indwi ku igenekerezo rya 22/02/2026 operation ndani mu mujyi wa Uvira bihagaze gute? Ni Fdnb ifatanyije na Fardc muri opération de stabilisation et de sécurisation igamije kongera kugarura full control mu mujyi wa Uvira. Bihagaze gute? Nibyo turi buze kureba, turebe i joint military operation, turebe kandi uburyo iri gukorwa mu rwego rwa coordination interforce, turebe ibiri kugenda bijyana na rules of engagement zikomeye zamaze gutangwa mu rwego rwo gusenya Burundi series of dominant ziri muri ibi bice. Nkuko bigaragara turareba uko kuva Kavimvira hari gukorerwa line-up y'abasirikare kabare ba Fdnb ndetse n'aba Fardc mu rwego rwo gukora forward positions. Imuje kandi bitangazwa ko hari axis strategique zagenzuwe ndetse zongerwa n'abasirikare, harimo axe ya Uvira Kiriba, Uvira Sange ndetse no muri quartier sensible zikomeje kugenda zigaragara. Biravugwa kandi biremezwa ko bari gusaka inzu imwe ku yindi bareba niba nta M23 baba warihishemo, kuko bivugwa ko bashobora gusigara muri uyu mujyi kugira ngo bakore ibikorwa bigerekwe kuri Fardc na Fdnb. Niko Demiape yatangaje. G2 ya Fardc ikaba ikomeje gukora akazi gakomeye kugira imenye aho abari muri Uvira baherereye ba 23. Biravuga ko hari inzu yafashwe ifatirwamo ibikoresho bya gisirikare bifite aho bihuriye n'ubutasi mu cyakozwe kizwi mu gisirikare nka search and clearance operation muri quartier zitandukanye. Hakozwe cordon and research, house to house research, building clearance ndetse byose bikorwa mu kiswe standard operating procedures. Reka rero tureba akantu ku kandi banywanyi ngacu bashyikiriza amakuru atoso yabarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere cyonde sabone ntuzongere gucikwa. Ni muri iki Gicuku nyuma yuko AFC ivuye mu gisagara cya Uvira, inzego z'umutekano za leta n'intwaro rusange ya Kongo zifatanyije n'inyeshyamba za Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi zatangiye opération de stabilisation et de sécurisation igamije kongera kugarura ubugenzuzi kandi bufite amahoro mu gisagara cya Uvira ndetse no mu nkengero zaho. Nkuko bigaragara iyi joint military operation yateguwe mu rwego rwa coordination interforce ishyirwa mu bikorwa rero hakurikijwe rules of engagement zigamije kurinda abasivili, gukumira infiltration y'abarwanye mu 23, gusenya Burundi series of dominant zaba zarasigaye muri uyu mujyi cyangwa se aho babarishyize mu rwego rwo kugira ngo bagume muri uyu mujyi bajijisha. Mu gitondo ndetse kuva ku wa gatatu kugeza mu Gicuku cyo kuri uyu wa kane, Fdnb ikomeje kugenda yinjira mu mujyi gake gake muri quartier zitandukanye. Aho rero Fdnb yinjiye inyuze ku mupaka wa Kavimvira, aho yakoreye link up n'imitwe ya Fardc na Wazalendo yari isanzwe ifite forward position muri uyu mujyi kuva ku wa gatandatu. Agace ka Uvira bakaba rero barakinjiyemo mu buryo budasanzwe hakurikijwe zoning tactic, harimo axis strategique. Biravugwa kandi biremezwa ko ku muhanda uva Uvira ukomeza Kiriba hashyizwe abasirikare batari bake bafite ubuhanga mu bijyanye no gutahura ibishobora guhungabanya umutekano. Ni mu gihe kandi umuhanda Uvira Sange naho hakajijwe ingamba zikomeye. Ni mu gihe kandi hari quartier sensible nazo zongerewemo abarwanyi kabariwe ndetse n'ibikoresho by'umwihariko ku marembo ya Uvira ugana mu bice bya Sange. Hari kandi bijyanye na infrastructure critique ku byambu, kuri rompuwe, kuri centre administrative hose wongerewe abasirikare. Biro bikaba byafashije mu gushyiraho area of responsibility kuri ubu mu rwego rwo kwirinda ibijyanye n'uko habaho kurasana kw'abazalendo. Bazalendo kuri ubu bari kugenda babambura intwaro muri uyu mujyi wa Uvira kugira ngo birinde ko benshi bagaragara mu bikorwa by'ubusahuzi no kubangamira ituze, kuko barashaka ko ibintu bijya mu buryo ntihagire umuturage wongera guhohoterwa.
nyuma rero y'iyi deployment hakaba hakomeje kugenda hagaragara search and clearance operation mu makaritiye atandukanye ya Uvira. Izo operation zakozwe mu buryo buzwi nka gisirikare nka cordon and research, house to house research, building clearance, aho abasirikare ba Fdnb na Fardc bari gukorana mu matsinda ya joint patrol unity bagakoresha standard operating procedures za gisirikare. Buri nzu n'inyubako biri gusakwa mu buryo bwa systematic sweep harebwa niba nta combat za M23 zisha hangaha, ndetse hanareba ko nta weapon caches cyase intwaro zahishwe, ndetse na logistics supply z'inyeshyamba zishobora kugaragara. Ni mu gihe kandi bivugwa ko baniro kugenda bareba ko nta intelligence materials kamera cyangwa se spy cameras zaba zaresowe muri uyu mushyi, kugira ngo mama kirata tigikurikirana neza ineka ibyo FRDC ndetse bafatanye urugamba bahugiyemo. Iyi faze rero kabigamije gukumira urban warfare resurgence no guca burundu enemy presence muri uyu mushyi. Mu rwego rwo gukomeza terror dominance hashyizweho kandi strategic checkpoints ku mihanda minini, aho kuri ubu abinjira muri Uvira bose bari gusakwa, hakarebwa ibyo bazanye, hakarebwa n'ibyangombwa byabo. Hari kandi mobile patrol zatangiye, aho kuva mu masaha kugera nimugoroba kugeza ubu hakomeje kugenda hagaragara imodoka za pick-up zizenguruka umujyi zireba uko ibintu byifashe. Hari kandi quick reaction force ziteguye gutabaraho haboneka ikibazo. Abasirikare bakoze identity verification ku bantu bose binjira muri uyu mujyi mu rwego rwo kwirinda ko hashobora kubaho enemy infiltration cyase ko M23 yakinjira muri uyu mujyi mu buryo buzwi nka internal security. Nkuko bizatangajwe n'inzego z'umutekano, operation igamije neutralisation y'abarwanyi ba AVIS bashobora kuba barasigaye muri uyu mujyi, stabilisation sécurité ya Uvira no mu nkengero zaho, kurinda axe logistique z'ikibaya cya Rusizi kugeza ahitwa Kiriba, gutuma umujyi uguma mu maboko ya leta hatabayo counter offensive y'umwanzi nkuko bigaragazwa kandi bivugwa. Kugeza ubu ku rwego rwa military assessment Uvira iri mu cyiciro cya relative security stability, nubwo inzego z'umutekano zemeza ko territorial level itaracika burundu bitewe nuko AFC ikiri mu bice byasange n'ahandi hahanamye. Fdnb na Fardc na Wazalendo bakomeje joint operations, intelligence sharing ndetse no gukurikirana mu bijyanye n'ibizwi mu gisirikare nka movement partner z'umwanzi, mu rwego rwo gukumira ko Uvira yakongera kuba agace k'imirwano bizwi mu gisirikare nka terror operation. Nkuko rero bigaragara iyo operation rero nayita ko ari operation de fourré sécurisation et stabilisation, ikabigaragaza icyemezo gihuriweho cya gisirikare hagati ya Kongo n'u Burundi mu mugambi wo guhangana n'umutekano muke museruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo. Nubwo hari impungenge z'imibereho y'abasivili, inzego za gisirikare zivuga ko zizakomeza gukurikirana mu buryo bwa discipline abazarendo bagiye bavugwaho ibijyanye n'imyitwarire itari myiza. Hagati aho Burundi buri gushinjwa ibirego bikomeye, ororo bivugwa ko Burundi bwa buri gukoresha impunzi nk'intwaro y'intambara. Ibibazo byazayire byongeye kwigaragaza mu karere k'ibiyaga bigari, nanone biragaragara i Bujumbura, aho Burundi busa n'uburi gusubiramo umugambi wateye inkeke wakoreshejwe mu 1996, umugambi wahinduye impunzi intwaro ya politike n'igisirikare. Mu kibaya cya Rusizi inkambi z'impunzi zakiriye abarenga ibihumbi 10, ibihumbi 101 by'abasivili b'abanyekongo bahunze ifatwa rya Uvira mu mpera za 2025, nyuma y'uko umutwe wa AFC wari umaze kwigarurira ibi bice. Ibi birimo kuba muri iki gihe bifite isura iteye impungenge, byibutsa ibisago kandi byanditse nkuko bisagiye byandikwa mu gitabo cy'witwa Howard Almani, nkuko agaragaza ibyabaye muri Kongo, aho ro bigaragazwa ndetse bikavugwa ko izi mpunzi ziri kwangirwa gutaha, ariko leta y'u Burundi yo iravuga ko izatuma izi mpunzi zitaha uko yamaze kubona ko ibyo bahunze byamaze gukemuka. Ibi rero biri kugenda mu gihe roko informa Karembaye ma baratubwira ko guturuka ku mpande nyinshi zitandukanye agera kuri societe civile nibwo bwoba bukomeye, nicyo kikango gikomeye uruhande rw'ikitwa abaturage batuye muri Kivu y'Amajyaruguru kubona bafite abaturage bakatubayeho urugamba rwakomeye kandi
ndi sura byanga mu mako atatu gushaka bayikora Uvira mu gihe ariko mu mako atatu mayobozi bayo batandukanye bo batanga ituze cyangwa se batanga isanamitima babwira abaturage bati mutuze turahari turiho kubatabara nubwo abaturage bona yuko nta kizere na gito bafite kuko batabarwa. Yego Karembaye Mabrere katuvi Bukavu tujyane no kuzindax naho tubwire ho byifashe gutahandi. Ahanga rero ndagira ngo tugaruke muri Uvira nyuma yuko Uvira naho ibintu bikomeje gukomera benshi ngira ngo wanabikomoje bivuga neza n'uvuga uti muri introduction uvuga uti mama 23 ishobora kuba iri muri Uvira mu ishusho itandukanye niyo twatekerezaga cyangwa niyo twiyumvisha nicyo gihe rero ni ikimenyetso gikomeye cyuko n'ubundi mama ko tukiri muri no mujyi wa Uvira ni nayo mpamvu abaturage bamwe na bamwe bikeka bavuga bati kuba wenda twarifatanyije na mama ko cyangwa twana kwifatanya nayo aka kanya byatugiraho ingaruka zikomeye abenshi bakaba bakomeje guhunga. Ubu rero ibyari nyuma yuko hakupe network cyangwa se internet mu mujyi wa Uvira aka kanya kiri kuvugwa. Yego kandi kiri kugaragara nuko bivuga yuko ubuhanga kuba haba urugamba rukomeye rushobora gusakiranya uyu mutwe wa mama 23 nyuma yuko n'undi Fdnb president wa Politique Dishirombo nyuma yo gufata icyemezo cyo gukupa internet nuko ngazi neza yuko aze gutegura urugamba rwo muri Uvira kandi akabazi neza ko amayeri uyu mutwe ushobora kuba uri gukoresha wo kuguma muri Uvira bashobora kuba babasha kurwana nayo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Karembaye Mabre turaza kwitega iki mu gihe M23 koko byaba niba koko ari byo yaba yamaze kwambara impuzankano ya Fardc? Icyo turibuze kwitega nta kindi twitega imirwano ikomeye twitega urugamba rukomeye rutandukanye n'ubwo twigeze kubona muri Uvira. Yego Uvira byaba ari ku ruhande rw'igisirikare cy'Urundi baravuga bati twahagarutse Fdnb twahagarutse wazarende twahagarutse mama ko tunaiti turahari ni ibindi shusho nshya ntabwo twapfa kurekura gutyo. Iki rero ni ikibazo ubona yuko kiri buze gukomeretse kandi kiri buze no guhindura isura ukurikije uburyo situation ya Uvira ihagaze aka kanya. Kuba baba bahari ntaho bishobora guhurira nuko bashobora kugereka ibyaha kuri Fardc ari bo babikoze. Kuba bahari iyo shusho nayo ishobora kuba mu buryo bugaragara buri wese kuko baravuga bati natwe turakora igishoboka niba ngombwa turaza kurasana n'abarundi bakomeje kuzanwa hano turakora igishoboka niba ngombwa turaza kurasana na Fdnb turakora igishoboka. Ikosa ribuze gukorwa rikomeye nuko bo biteguye yuko Fdnb igiye gufungura umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo hanyuma imirwano igatangira bundi bushya. Ubwo niba fungura ntibishobora gutuma abo wa M23 binjira Burundi? Icyo rero ni nacyo kibazo gikomeye ubona yuko n'ubundi benshi bari kwibaza bati noneho se yanambara twumvise ikekwa ishobora kuba yabaho ishobora gusakiranya gisirikare cy'umutwe mama 23 n'igisirikare cya Fdnb n'ishobora kuba yaba iki nicyo twese duteze amaso tuvuga tuti noneho hagiye kubiki. Yego reka dukomeze tujye no kuzindi axi naho tubwire tuve muri Uvira. Ahandi ho bihagaze gute za Walungu no mu nkengero zaho? Wenda mu misozi muri Mwenga ndabariho tugaruka gatoya ngaho haravugwa imbaraga nyinshi zikomeje kongerwa mu misozi itandukanye bikavuga yuko kandi abasirikare ba mama ko bari koherezwa Mwenga muri ya misozi yegereye Karundu Bukenze hafi na Zakasoki mu misozi hafi mu Rwanda RP 1993 werekeza ahitwa za Isasa. Biravugwa yuko aba basirikare bahawe briefing z'uko bagomba kumanuka muri ya misozi yegereye Kabirongo berekeza ahitwa Matebo. Birumvikana yuko ari mu byerekezo bigana mu Burungu n'ubundi ngo ni ya misiyo ikomeye cyane y'uyu mutwe yo kohereza abasirikare ikaremi bakajya gufata bira bike bya Karemi. Barabona aho banyura kandi mu makuru twatangaje kare bigaragaza ko Burundi bugamaze gushyirayo force nyinshi. Nufango kubona aho banyura yego birashoboka kandi ntibishoboka ariko nanone birashoboka kubera ko nanone nabo barashaka kurwana ntabwo bashaka kuhindira nk'umwana winjira mu nzu ya se cyangwa se umubyeyi winjira mu nzu yubatse nuko bigaragara. Ahubwo igihari nuko uyu mutwe nawe uvuga uti igihari niba dukomeje guterwa mu bice byinshi bitandukanye dukomeje
kugabwaho ibitero cyangwa amayeri y'urugamba Fdnb ikomeje kuyazana mu buryo butandukanye. Igihe hari igisubizo cya nyacyo kimwe kandi cyeruye, reka natwe icyo tugiye gukora tubaterefone mu misozi Kivu cyane Karemi na Fizi, nicyo gisubizo gihari kandi cyimbitse mu buryo buri kugaragara. Yego, naho ahandi dukomeje mu bice biza Minembwe ho ni amahoro? Mu misozi y'Iminembwe nka Gakuku, Kamombo, mu misozi ya Kingwengwe, hose naho navuga yuko igihari nuko kigamire depetwirwa aho bikomeje kugeza abasirikare ndetse kandi n'amapapa atumbira imisozi yegereye Kingwengwe na hafi ya za Mayamote, imisozi yegereye za Remera. Bikavuga yuko rero imisanzu no kuteba abasirikare kuza ku bindi bice, bivuga yuko mu gihe Uvira byaba bikomye Rutenderi, inzira ikomeye yo kongera gusubira muri Uvira ishobora kuba yatangira. Mu buhe buryo? Mu buryo bwo gukora bitani baka n'ubundi bavuye ino mihanda igiriye ku muhanda route nationale 5 kuva Minembwe werekeza ahitwa Uvira. Yego, Karembe Mabure, reka tuje no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru naho tutubwire ibiri kuhabera. Naho haravugwa imirwano, haravugwa deployment, wicacangura tubwira akantu ku kandi. Kivu y'Amajyaruguru ho wenda ni navuga yuko ari ibitero bya Fardc muri teritwari ya Masisi. Yego. Ni ibitero bikomeje kwibasira ibice bitandukanye bya Masisi, uyu mutwe w'amamako yatuterereyemo. Cyane cyane rero ibi bikaba biri kugaragara mu misozi, navuga yuko ari nka ahitwa Ibukama hagabwe igitero na Wazalendo. Bivuga yuko iki gitero cyashegeshe bikomeye abaturage bari batuye Ibukama, bahungiye muri pozisiyo zegereye hafi no mu bino bice byegereza Mweso, abandi bagahongera mu bindi bice bitandukanye. Ukabona yuko rero Fdnb bagarukanye ingamba zidasanzwe zo kugaba ibitero baturutse muri pozisiyo za Warikare mu bice byinshi bitandukanye bya Masisi baherereyemo. Ukabona ko kandi ibi bitero akenshi bikomeje kwibanda cyane mu duce twegereye ahitwa Pilote no mu zindi nkengero z'ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane muri bice twari ya Masisi, aho bigaragara yuko n'ubundi abaturage abenshi bakomeje guhungira muri biriya bice, bakomeje kugabwaho ibitero. Abenshi urabona yuko bari guhungira ahitwa na Mweso, abandi bakahungira za Kanyangohe, nyuma yuko ahitwa Pilote Bukama bakomeje kugabwa ibitero muri teritwari ya Masisi bigamije kwambura umutwe w'amamako y'atatu ibice bifite strategique. Yego. Ku bindi birebana n'ibivuga ko hari abakomando kabare M23 iri gutoza ndetse bari kwigisha ikoranabuhanga, byo Karembe Mabure amakuru ufiteho n'ayahe? Ni special force y'umutwe w'amamako y'atatu, si bya none n'ubundi babatoza, ni ibintu bisanzwe. Amamako y'atatu ntabwo igibura abasirikare bari kuri training wing buri munsi, ariko bikavuga yuko n'ubundi kihari kiganje n'ubundi nuko aba basirikare bari gutegurwamo ikintu gikomeye cyo kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo. Ibyo bigishwa ni ibiki mu makuru mufite? Bigishwa gukoresha izi drone zirasa zidafite abapilote, kuko nabo biravuga yuko ku isoko bagiyeho nabo kujya kuzishaka ndetse n'inshi ko zitaraza. Yego. Barigishwa gukoresha izi mbunda, zivuga yuko nazo zikoreshwa bitabaye ngombwa yuko umuntu aba zihagaze iruhande. Sindamenya amoko yabo niba ari BM 150 ingahe ngo z'abashumba ngo bashobora kuba baratumize nazo tutaramenya uburyo zizagira hano. Yego. Barigishwa kandi ubundi buryo bukomeye cyane bwo kumenya uburyo ikirere cyatatswe n'umwanzi, bakaba bamenya kumusubiza inyuma cyangwa se guhanura indege cyangwa n'ibindi bitandukanye byabigabye igitero mu buri position baherereyemo. Abo bari ku ikosi ni abantu bahagana Bwana Karembe Mabure? Abari ku ikosi ni cyane bo muri Kivu y'Amajyaruguru batoranyijwe cyane, hagiye hatoranywa nk'abasore bafite amashuri guhera ku barangije za segonderi, waba warize imibare cyangwa se warize sciences mu buryo bwinshi butandukanye, warize umwuga ariko nanone mu buryo butandukanye no kubyiga igihe gitoya. Ibi byose birahurizwamo hamwe bakareba ubumenyi ufite, akaba aribwo bagutoza cyangwa se bakwigisha ibyo ugomba gukora. Haba wenda harimo n'aba bahoze muri Fardc? Oya,
biragoranye cyane ko uri guhabwa n'amasomo hagaragaramo aba bafatiwe ku rugamba ariko cyane nk'uwafashwe afite amashuri cyangwa nubwo bumenyi bufite akabyemera nawe barabimwigisha agafatanya n'abandi. Ku birebana n'abazarendo ho muri no Kivu byo bihagaze gute Karemba Aimable? Wazarendo ziganje mu misozi yegereye ahitwa Ntoto Muri, wazarendo ziganje mu misozi yegereye wazarendo ziri mu centre ya Pinga ziri kumwe n'aba FDR inshuti magara babo. Wazarendo ziganje muri hafi parike ya Virunga mu misozi yegereye za Nyakakoma, mu misozi Pruto mu misozi yegereye za Kinyambo ho mu misozi iri hafi n'ubundi parike ya Virunga bavuga yuko ngo ayo bagomba kutegira agasho umutama makwa 3 cyangwa ariko ugasanga yuko n'ubundi ibi byose biri gukorwa ku ruhande rwa Wazarendo cyangwa Fdc ntabwo barategura intambara mu buryo bweruye muri Kivu y'Amajyaruguru cyane ko imisozi myinshi strategique ifitwe n'ibitwa 23. Yego Karemba Aimable reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Urakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kure imwe Rudende bashikiriza amakuru atosoye barabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu dusoreje ngaha. Wowe dukurikiye bwa mbere ufyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashikiriza ngaha. Hasta la vista.